Lieber Mahmoud, lieber Shagar, liebe Schauspieler, die alle bei dem Film mitgewirkt haben, gedreht haben, geschnitten haben, sich um alles gekümmert und alles organisiert haben. Dankeschön, dass wir, auch die Martina und ich, heute da sein können. Also vor allem Mahmouds Kreativität und Ausdauer, er hat so viel Herzblut und Leidenschaft in diesen Film gelegt. Das ist wirklich bewundernswert. Danke, Mahmoud, dafür. Dankeschön. كسبت اسمي في جبهة ويا جاري عادة أقول المسلمين جدا نجت. بفتيا باي مقلة الفضة كبتال أنقل تديت الفثيرة. هل مسجن تاكن ناتين كانت عن سودان برسا في دايركتور فيلمي قدام لسه قدامسا. Dr. Mahmoud Hassan. Hasawa wae filmi afan Oromo Godan Nisa. Wow, 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 wow. Oh yeah, 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 yeah. الشمعة كبجمتوتك اسموتك وامنتك انك رجاء وابتني ستر جمتن Maye.